Ben meşhur olmuş. اولی هم مالی خدا ام خبر نادن ام نا آخفید ام با آخوینا زاروکی مجیب آخوینا دو کچه دا اویجی با آخوینا بزاروکی جیران هره یعنی کرمانجی اوی daha اوه Sedemi pırın. Beri her tişti mafi reva halkı Kürt ji ali rejima Türkiye bin pekirna mafiye red û inkar kirina wî. خواندنê qedehe kirine û şaredarî ketibû destê me ji bo perwerdeyî dibistana vekirin ji bo zaroka faqa qeyûm hat vana girtin. رابط الهاية اگر بلدیه ده هر قاد کده ده هر سوقاق کده قریش بری خوندنا اسایی کچ سه چار سالی زاروکا ve dere این زمانه کردی بگه پرورده بگه کردیتی اولیسا tam ravese piravese şah. Zmani Kurdî ve zmani perwerdeyî li gel zmani Tirkî ve zmani fermî û berî her tiştî jî ev jî tiştekî pir mühîm heye di malan de bavên Kurdan ilim jî dayîkên Kurdan li ziman xwedî derên bûya pir ısrarkirin pir mühîm e. Kinga dîsa hilbijartinê be û dibistana seretayî bibe xwendina Kurdî daha hêz be here. Çay sivili. Evet.